ama salamin Japan le America lungsim ki uina le ki dona igen zotawa tu in khovel pumpi wa pa ki do pi ni na gending I hi u hi yai World War II to kisai twilight te adinga or samtaka theina adinga digital medium YouTube zanga ka channel a on swakhya ka hi lai sim lai te adingin phattuam ngei dingin iging ta a hi asim non lote a dingin le theibe lapna hi me a hi kidopi ni na World War II hong ki pat hiang na ziak asan hi thil khat kya ziak hi lo in thil tampi ki kom khom ziak hi a aziak lian diak te chiang takin gen ni Treaty of Warsaw kilemna le German lungkim lo na kidopi khatna World War I abein German te awalel ziakun kilemna lai khat Treaty of Warsaw kichi swai anakai sakuhi yai kilemna in German te tunga godna na satak anapia hi German te gam hun khoplak sakuhi gal kap tampi anei phal sak hi lo uhi gal ziaka kisya khempeo tunga German te mo sa in sum tampi war reputation liao sakuhi yai in German mi te lungsima mual phona le phuba la ku na lungtang hong piang sakhi Adolf Hitler le Nazi party hong khang khiak dan Great Depression in Hitler bangchipan pi hiam 1929 America gamsung Wall Street a sumle paiman phatna kinyam a leitung pumpi haksana in atuama German in athuak diak hi nasep nei lo na unemployment German a mi 6 million vel nasep nei lo in omu hi mi pi an ngole lungkham in a om lai un Hitlerin an le nasep peding ka hi chi in kichiam na lian pi abola yai in mi pi lungtang azo ma ma hi yai hun lai a German kumpi te Weimar Republic in yai haksan na asukven zo lo zia kun mi pin kumpi te amwang non ke u hi yai hun lem tanga Hitlerin ama le Nazi party pen German heutu dingpa savior bang in kok mu hi sumle pai haksan na omma in Nazi party ten vote anga atoma ma u hi hima le haksan na ahong tung nung 1930 le 1932 ki kalin Nazi party ten vote tampi honga ta in thupi dakin ong khang ta u hi Hitler in Germany economy apwa phatdan Hitler in 1933 thunei na anga nung in mi pi nasep nei lo a omte nasep na peding in yai bang in nasep na lian pi tuam program bol hi public work program gambit na nasep lampi lian pi le sau pi bolna bolna le building lian pi bolna te apana ya mi pi tampi nasep na pia hi rearmament galvan thophoi thakna galkap thuzui Treaty of Warsaw kichi phelkhia in galkap hiam weapon tengle lenna bolna factory te nasepna pan thakhi ya in factory te a nasepna tamtak piang sakhe National Labor Service RAD scheme bola khangthak te training tuam army lam le nasep lam course bo sakha Nazi party ngaidan ideology sin sakkom hi a training zo un asiam na cha to asep na pe me hi galkap langna Hitlerin galkap tha na lian pi bola mi tampi galkap army a la lut hi Great Depression haksat na in mi pi lungsim asuk siat lai in Hitlerin kityam na le thupwan siam tak propaganda zangin thunei na tanghi thunei na atang nung in galkap tha na le gambit na nasep na te zang in nasep nei lo mi million tampi te nasep na pya a German economy a tha hat sak thak hi hima le yai po phatna ting pen galpi ni na World War II ding a kigin na ngen a hi Germany te haksat na le lungkim lo na zang in Adolf Hitler le Apol Nazi party hong tha ha tu hi Hitlerin Germany mi te tunga German leitunga gam tha hat pen le lian penin kabol thak ding chi in tupwan hong bol hi
Hitler in kilemna treaty omte hiempeu hong pal sata galkap tha na le galvan na satakin hong po athaki Asia khomolam ennon leng Japanin gam kek be ud na Japanese expansionism nei hi Europe lam kia hilo in Asia lama Japan leng ana thahat ma hi Japanin resource theile aga thau tuile thil rubber iron steel etc atam thei pen lakhoma Asia pumpi thunei khum ana uthi 1931 in Japan in China gam Manchuria anabeya analahi yayin kidona omdinga hi chi amizia analakhita hi yai huna US le Japan anakir lungsim ui khinta uhi US in Japan gam taddan hoi sanon lo hi League of Nations lo samna kidopi khatna zo in leitung gamte kilemna ding in League of Nations kichi anaput hiau hi yai kipolna pen gal apian non lo na ding a put hia ka hi himale yai kipolna athahat lo ziakin German le Japan ten gamdang abe chiangun ana khol sak zo lo hi honglo samta hi League of Nations le appeasement policy Britain le France ten gal piang ding alau ziakun Hitler in gam hun khop alak lai in leng hi khol som lo hi Hitler yai gam ipiak le alung kimma ma ding a gal piang non lo gal piang non ke ding chi in ngai to hi yai appeasement policy in Hitler hon thahat saksem sem zo hi atunga itak latte in leitunga kidopi ni na omding et sangna in amizia u dog ta hi hima le ahong kipatna tak immediate trigger pen yai ahi September 1 1939 ni in German in Poland gam nasatakin hongbeya invasion of Poland kichi Poland to pangkhom Britain le France ten German tunga gal apuan takun kidopi ni na tak hongki panta hi kidopi ni na pen German mi pi te lungkim lo na Hitler kido lungul na Japan te thune ud na le leitunga kilem na dinga kiput khette alo sabjia kun kidopi ni na hong piang kheta hi kidopi ni na World War II kichi leitung tan chin a kidona waise pen hi a ahun September 1 1939 a kipan September 2 1945 ki kal hi a kumguk sung dai hi yai gala leitung gamte pol ni in ki khenu hi Pol khatna te hi le allied power ki chiu hi amau te hi le Great Britain United States Soviet Union France le China te hi a apol ni na te hi le Axis power ki chiu hi amau te hi le German Japan le Italy te hi hi Europe khomwal lama German in France le gam tom tampi la in Soviet Union to Russia ki chi to leng na satakin aneki da hi German makai adopt Hitler in Juda te tunga gona na satak pia hi waichu Holocaust ki chi hi Pearl Harbor 1941 in Japan in America galka mun pi Pearl Harbor avadawa waijakin America leng yai gala hongki helta hi Asia khomolam ennon leng Japan galkap ten Philippines Singapore Malaya Burma te lakhin in India Manipur le Nagaland tan hon no ku hi Battle of Imphal le Battle of Kohima kichia yai gal sunga kidona thupi tak om hi igam nge ya leng Japan galkap ten Allied galkap te anak kido pi u hi yai huna ipi le Putin haksat na satak tua ku hi kido pi ni na World War II lai a Allied power pol pi makai lian thum the big three kichite tanchin tom kim gen tel poimo hi United States Franklin D Roosevelt kidopi kipat akipan atamzo pen US president ahi hi Japan ten Pearl Harbor 1941 a avabe nungun US pen kidopi sunga avalut man hi Roosevelt pen galvan le sumle pailam to Allied polpi te thahat na petu pi pen ahi kidopi top kwan deu kidopi top de kwan in April 1945 in C hi Harry S. Truman in Roosevelt si nung in president hi na la hi
ki do pi tom na ding a Japan khopi ni Hiroshima le Nagasaki tunga atom bomb hiang na ding thupuk na bol tu a hi Winston Churchill in Britain Prime Minister alet lai hi a German Adolf Hitler in Europe gam tom alak zung lai in Churchill in Britain hangsan na to anama kai hi Churchill pen thuyen siam am ale mi te tha pe tu inspiring leader hi a German te do na a atop tan in ding tang zo hi Soviet Union lam en non leng wai lai in Joseph Stalin in Soviet Union ama kai lai hi a akipatung in German to pangkhom ding in omma leu 1941 in German in Soviet Union abado tak siang in Allied pola hung lut hi Stalin ma kai na noya Soviet galkap Red Army ten nasatagin German do hi Berlin German khopi balu so uwa German walel na dinga na sem thupi ma sem tu khat a hi tom ki ma gen in yai makai thum te pen lungsim le ngai to na ki bat lo na tampi nei ma leu Hitler le Nazi German hi mit ding lungul na khat nei in lungrol takin na wasem ko mu hi amaute thum the big tree kichi in khovel tan chinna makai thupi pen te laka ki helu hi kido pi ni na World War II la ya Europe ko mola kido na pol battlefront munte poimo diakte tamlo lo in igen jagding Eastern Front so alampang kido na pol te yai pen Soviet Union Russia le German kido na pol hi Stalingrad 1942 akipan 1943 yai pen khovel tan chin akido na huai se pen khat a hi Soviet Union in German te azo namun a hi a yai nung in German te hat non ke yu hi yai pen kido pi thupi na turning point thupi ma khat a hi 1943 in Kursk a khovel tan chin ateng te kizang a kido na lian pen a hi Soviet gal captain German te a hol king na u a hi 1945 Berlin German khopi a hi Soviet Union gal captain yai khopi lau hi Western Front tum lampang kido na pol te yai pen Britain US Canada le Allies polpi ten German te adona polu a hi Normandy D-Day kichi June 6 1944 French gam wai hun la ya German ten alaku kido na pol hi Allied group gal kap lak tampi tuipi gal khat akipan longto Normandy tuipi piawa afwan hi yai kido na in Western Europe a German te thahat na ba sak hi French gam swatang na liberation ding a lampi poimo a hi Dunkirk 1940 kido pi ke patung lamin Britain le French gal kap te German ten tuipi piaw Dunkirk ta anol khom namun a hi ima le long tuam sangin gal kap lak thum wal on khia u hi yain Britain a ding in thahat na thupi tak pia hi Battle of Bulge 1944 to 1945 Belgium le Luxembourg gama German gal captain atop na dinga anabe eknon na u a hi counter offensive lian pi ane na u a hi himale Allies gal captain zo hi Battle of Britain 1940 yai pen vanlama kidona air battle a hi German gal kap Luftwaffe ten Britain gal khata kipan bomber zanga nasataka aba bom khum na u a hi himale Britain Royal Air Force RAF ten hat takin anado zia kun German ten hol sanu hi Italians campaign Italians lama kidona Allies gal captain Sicily Italy akipan Europe homo alpi lutu hi yain exist power German le apol pi te adingin thahat na ba sakhi yaimun te khovel tan china tha ki kheng to anamun te a hi Stalingrad in German te thahat na be saka Eastern Front so alama German ha non lo in Soviet gal kap te ha jotta in tha kile khingu hi Western Front tumlam kidona pon
Normandy D-Day ki chi in German te thahan na be sakin allies te hong le han sota u hi Europe khomwal ki do na be na ding in German khopi Berlin ki do na pol swaka waya Europe khomwal ki do pi na be hi German pung na mei kha 1945 in German walel in Hitler ama le ma ki thatin Europe khomwal te gal be ta hi World War II ki do pi ni laya Axis power ki chi pol makai lian pen te hi le German Adolf Hitler hi ama pen Nazi German makai Führer hi Italy a Benito Mussolini hi ama pen Italy gama fascist thunei tu hi Japan a Hirohito ama pen Japan a lal emperor hi Japan a thunei na lian pen Lien hi hoi bana Japan athuni na lian nei mama prime minister Hideki Tozo leng hi World War II la in US le Japan ki kala kidona lian pi ma Pacific War ki chi hi yai kidona poimo diak te aban ban in tamlo in again di Pearl Harbor December 1941 Japan in Hawaii US naval base Pearl Harbor tunga be phutna surprise attack bolu hi yai jakin US World War II hongki gol luthi Battle of Midway June 1942 yai kidona chu Pacific War turning point ki hei namun ki chi hi yai mun na US in Japan te len na puang na longpi aircraft carrier li suksiat sakin Japan te tunga wal zo na ngau hi Island hopping strategy US in Japan te ding in island hopping policy jangu hi Japan ten humbit namun te lak sak zel in panmun in jang to zelwa Japan gam nai to yai u hi Guadalcanal Saipan le Iwo Jima Island te kidona ngai no poi ma hi Iwo Jima kidona US Marine te le Japan te be takin ki be hi Battle of Okinawa April June 1945 yai chu World War II kidona lian pen le nanung pen hi Japan gam to kinai ma ta US zo gam tang wal te le Japan zo gam tang wal te be chi takin yai muna kinwai ek u hi ni dang chiang in again di atomic bomb le atom na 1945 kidona atom na ding in US in Hiroshima le Nagasaki atom bomb jang u hi yai nung in Japan in kipia khyang na surrender nei Asia khomo lampang le kidona be ta hi yai kido pi ni na kidona pol hui kwa fighter te kidel ton zat na kidona bang leitunga galkap le galkap ki ve to in ki kap to na le tuipi tunga longpi le fighter le submarine te kidona ki kap to na ngai no poi pi hi yai kido pi ni na mi hing maktadwai som sagi akipan som sagi lenga ki kal gala si hi United Nation leitunga ni chi Bengal apian no lo na ding in kilem na the na ding in UN hong United Nation hong ki put khia u hi Independence zalen tanna yai gal zo in British te atha ha non lo zia kun India le gam tuam tampi in zalen tanna independence nei yu he kidopi ni na in leitung mizia le politics na satakin anaking lamdang igam zogam le Manipur tan pha le Nagaland tan pha leng sulnun legacy le galkap cemetery han mu ding hi World War II ichi chiang in hovel pumpi huap hi le ibial Northeast India le tupi tak thil tung anom hi Battle of Imphal hiam Battle of Kohima hiam yai te kidona pol tupi tak hi u hi yai kidopi ni na zo in superpower ni US le USSR honglang hi yai kidopi ni na zo in kovela thunei lian pen ni United States America le Soviet Union Russia ongkiel to pa u hi yai ni te ki kala Cold War kidona tak kilo timwan to alo na hongoma
mu thei le mu thei lo in ki tai te na na satakin hong nei u hi yai ki do pi ni na zo in gam thak le zalen na decolonization hongam hi ai ki do na ziakin Britain France le gam lian dang te athane na power khiama aneyu colony au ku gam tampi ten zalen na ngau hi yai hun in India Indonesia Vietnam le Africa gam tampi ten zalen na ngau hi ki do pi ni na om zo in guta ma khowela om non lo na ding in khovel pumpi a ki gom na United Nation UN 1945 in ong ki put khia hi ya in gam tom ki kala boina te kilem na to ki sai ending hi yai ki do bi ni na mi hing 70 millions to 85 millions ki kal sia khovel history a ki do na da wai pe na hi khopi tam tak sian na le mi pi tam tak in le lo gam mangu hi technology le science lama kido pi na ziakin science le technology lama mason na lian tapom hi atomic energy nuclear bomb jet fighter engine le design computer le thildang dang te kido na pai to na ding a ki put khete tu ni tan dong a khowela nak takin khanglian to lai lai hi Europe gam te in ki kom a Western Europe te US lama le Eastern Europe te Soviet lama ki gom in Iron Curtain si in ki khinu hi yai tan a hita idang chiang in yai ki do pi ni na sunga ki do na te athiang zo in igen zel di ki do pi ni na tampi te i thei be ngi kalamen na hi ong na lai chakin